Muraho. Uyu munsi ni umunsi wa 21 nzanye inkoko. Ubwo rero ni nawo munsi w'urukingo rwo ku munsi wa 21. Urukingo naruzanye muri iyi cold box. Cold box murabona ko ni aka box bashyiramo barafu bikazakugeza aho ugiye nta kibazo ugize. Urukingo nurunguru nuko dufite inkoko nkeya, ubundi rukorera inkoko igihumbi. Nguru urukingo urabona ko rurafashwe neza, rurafunze neza. Ni umuti, ni ikintu kiba gifite icyubahiro, kiba gifite akamaro gahambaye. Ni urukingo rero rw'indwara ebyiri. Ni indwara ni bronchite niyo bita Newcastle. Ubwo izo ndwara zombi tukaba tuzazikingiye. Ni narwo rwa nyuma, ni narwo rwa mbere nitangiye, izindi baba barazitanze baziha inkoko mbere yuko uzitwara. Rero ni urukingo rumwe wowe witangira, ruvangwa mu mazi. Yego, maze gufungura rwa rukingo, aka gacupa ugashyira mu jerekani y'amazi. Kaba ari akantu kameze nk'akanini usukamo utuzi kugira ngo gashonge ubashe gusuka. Niyo mpamvu cyagenda wabonaga bidasukika. Hanyuma rero ubwo ukoresha amazi y'imvura cyangwa se y'isoko. Amazi yo muri robine ntago yemewe kubera ko haba harimo indi miti, iyo bihuye n'urukingo bihita bipfa. Ngo ni amazi y'isoko cyangwa y'imvura. Hanyuma rero ukaziha zikayanywa amasaha 2, ubundi ugahita uyakuramo ayo mazi y'urukingo, ukaziha andi mazi arimo anti-stress, harimo isukari cyangwa se ya yindi twebwe dukoresha kuri anti-stress. Urabona ko aya mazi ari ubururu, urabona ko rifite ibara ry'ubururu kubera rwa rukingo rwari ubururu n'ubundi. Hari ubururu bwijimye kuko ugenda ashyira mu mazi, ubururu bugenda bweruka.
uyu ni umunsi wa 21 zivutse. Murabona ko zakuze bishimishije, mbese zikura mu buryo butangaje. Ziri kunywa y'amazi ari mu rukingo rwa bronchite na Newcastle. Izo ndwara zombi ubu zirakingiwe. Mu masaha 2 ziranywa y'amazi ari mu rukingo amasaha 2, hanyuma nze kuyamena nyuma y'amasaha 2, shyiremo amazi yo kunywa arimo anti stress, cyangwa se utafite anti stress ukaba washyiramo isukari mu mazi zigiye kunywa, kugira ngo zigabanye ingaruka mbi z'urukingo. No ku bantu murabizi ko inkingo hari ukuntu zigira ingaruka runaka, ugomba kwifata ukimara kuruterwa. Izi nkoko aho zigeze inaha bavuga ko bene ubu bwoko uyu mushwi bawutwarira 3,200. Urumva ko deja twageze mu nyungu. Inyungu twazitangiye, bivuze ko nubwo twatangira kuzigurisha ubu ngubu inyungu tuyirimo. Ubwo rero nababwira iki, twababimburiye. Namwe ubona kubyuka buri masaha 2 wabishobora mu byumweru 2 bya mbere nibura, hanyuma mu cyumweru guhera byumweru 2 ubyukamo rimwe uje kureba ko nta kibazo. Ni ngombwa kubyuka no muri iki cyumweru, kubera ko hari igihe usanga wenda hari kamwe kafashwe n'izindi, kakandagiye n'izindi, ukaba wagatabara. Nyamara utabyutse wasanga bitagishobotse kugatabara. Niyo mpamvu rero kubyuka burya, nubwo uvuga ati wenda zifite ibiryo, zifite amazi, harashyushye, si ngombwa, ariko burya aba ari ngombwa. Ushobora gusanga hari accident yabaye, kuhagera kwawe hakaba hagira umushwi urokora. Sawa rero, niba mukunda ibyo dukora muri Tohoza Inoti, mukande kuri subscribe, mushishikarize n'abandi gusura amavideo yacu. Video zacu ntago ziba zisa neza nibyo, ariko nukubera wa mushinga wacu wa YouTube twashoyemo amafaranga yo kugura smartphone, kugira ngo tubereke ko YouTube channel ushobora kuyitangiza na smartphone, hanyuma tukazareba ko amafaranga twaguze smartphone tuzayagaruza, tube twagura n'ibindi bikoresho birushijeho bizatuma tuzajya dukora none amavideo meza kurushaho. Ubwo rero sangiza bagenzi bawe amavideo yacu niba ukunda ibyo dukora. Hari ibibazo ukeneye kumenya watubaza muri comment. Ngaho rero ijoro ryiza, bye bye. Yego, hari ikintu mushobora kuba mwibaza muti, ese kuki adukorera video zisa nabi? Kubera iki adakora video zigaragara? Erega iyi ni Tohoza Inoti, kandi izi video ni za YouTube channel ya Tohoza Inoti. Twavuze ko tuzajya dukora imishinga ihereye ku mafaranga y'igishoro gitoya. Iyi telefone rero nkoresha, yaba ari montage, yaba ari gufata amashusho, ni telefone isanzwe. Ni telefone ya occasion naguze hariya ku iposita y'ibihumbi 50. Ibihumbi 50 byonyine, kugira ngo tuzarebe ko YouTube channel izabasha kuyinjiza tukagira n'inyungu. Ntabwo twatangiza ibintu bihambaye tubabwira ko n'igishoro gitoya gishobora kubyara umusaruro. Twatangije rero igishoro kuri YouTube channel yacu y'ibihumbi 50,
igura telefone ari nayo ikora montage, igakora aya mashusho, igafata video muri ibi byose. Niyo mpamvu video ya za Tohoza Inoti ni ukwihangana kugeza igihe y'ubwayo, Tohoza Inoti ubwayo izinjiza amafaranga, izagura kamera zihambaye. Mu gihe cyose rero itarabasha kugura kamera zihambaye, ni ukwihangana tukaza tureba video zisanzwe.